Kwaramogi okanda mineno kanye ni motinore kod weche mag mach mabende osebedo ka muoche skonde mopogore opogore. Mano en gweng' ma Samburu. Mane losono ne en Richard Letanya mabende ne oyango ni dwaro nitiere mar migao ma weche somo tim limbe margi makinde ka kinde skunde mar neno ni jopuonjre obedo e lwasi makare ma ok nyal kelo negi midhiero. Mane okanda mineno motelo kanya. Ka dhi nyime puonj ewi kedo kod midhiero ne apisas no magi kod Kenya Red Cross mano timne apisas mage 60 mawuok e nyanduat ma ugwe ma pacho ka gwenge mag Nairobi kod Kadhwar nam chumbi. Riwruogno mar Kenya Red Cross obago puonjo e bunge le manie god Shimba Hills e county ma Kwale. Tiegruok ma kamano en mar konyo e medo rieko ne jokanyo magi e wi chenro mag kedo gi masira ma apoya. Masira gin kaka mach, oula ma kinde ka kinde kaachiel kod midhiero ma ikelo gi oro. Baadhi zote tunazileta pamoja, ile tunaita integrated approach, ndio kila mtu aelezee sehemu yake, kila mtu aweze kufahamiana na wenzake, na watu ambao wanatoka health department, na wale wanaotoka kwenye restoration of family links department, na wale wanatoka disaster department, na wale wanatoka kwa military and evaluation department, na wale wanatoka kwa public health and emergencies. So wote tumekusanyisha hapa, ndio ile masomo wanapata, kila mtu anaelezea sehemu yake. Tuko hapa ili to refresh timu zetu ziweze respond to hazard ambazo zinatokezea kwa kila wakati. Hazard ambazo huwa zinatokezea mara kwa mara ni mambo na fire. Tuko na hazard za drowning cases, tuko na hazard za drought ambazo huwa zinatokezea sana. Zingatia kwamba mstahiki gavana mama yetu kupitia mradi wa Kingsfed imeweza kupeana mabots katika hizi BMUs za katika ufuo za bahari zote. Hiyo pia ni njia moja ya kuhakikisha kwamba watu wanahamia katika ile analog mpaka hizi digital. Ni njia moja ambayo inasaidia sana katika mambo ya risk management. Na wakitoka hapa watakuwa ni wahudumu ambao watakuwa wameenea Kenya nzima, na zaidi upande huu wetu wa coast ambao wataweza kuokoa watu tofauti kulingamana na zile disasters ambazo zilikuwa zimetokea, especially masuala kama haya yamezuka ghafla, masuala ya moto na kadhalika. Magawa ma en kar budho ma